وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yahudiler ve Nesraniler aytıptırlar. Siz Yahudi olun veya Nesrani bolun, hidayet taparsınız deyip. Ey Muhammed, sen şolara ayt, belki İbrahim'in milletine ve şonun dinine tabi bolars. Ve İbrahim müşriklerden değildi. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ey müminler! Siz aydın, biz Hudaya iman getirdik ve bize nazil edilen Kur'an'a iman getirdik ve İbrahim'e nazil edilen sahifelere ve İsmail'a ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'un oğullarına nazil edilen zatlara iman getirdik ve Musa'ya verilen Tevrat'a ve İsa'ya verilen İncil'e iman getirdik ve şolardan sonra enbiyalara verilen kitaplara ve sahifelere iman getirdik ve biz şoların hiçbirini fark vermeyeriz ve biz de Hudaya muti o muhlis bolan halimizda. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Pes eger Yahudiler ve Nesraniler sizin iman getiren zatınıza iman getirseler, onda elbette hidayet taparlar ve doğru yola düşerler. Ve eger kabul etmeyen yüze vurseler, pes tahqiq şolar siz bilen aňry başy muhalifdirler. Pes Allah tebarek ve taala sana kafidir şolun hakynda. Allah tebarek ve taala sen dogaňy eşdiýändir we niýetini bilýändir. Sıbgatallah وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Bize Allah tebarek ve taala iman bilen pek etti. O kimin peklemegi yaxşıraktır? Hudaýyň peklemeginden ve biz de şoňa ibadet etdiýän halimizde. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Ey Muhammed! Sen şolara ayt, aya biz bilen Hudaýyň hakynda dawa etýäňizmi? Ve halanike Huda biziň de perwerdigarymyz we siziň de perwerdigarymyz. Ve bizim emellerimiz özümüzünkidir ve sizin emelleriniz özünüzünkidir. Ve biz de Hudaya halis bolun halimizde. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ya da siz aytýaňyzmy, Hazreti İbrahim we İsmail we İshak we Yakub we şolaryň owlatlary Yahudi boldular, ya Nesrani boldular diýip. Sen şolara ayt, aya siz ýakşy bilýäňizmi? Şolaryň nämedigini ya Allah ýakşy bilýärmi? Elbette Huda ýakşy bilýändir. Ve kim zalimrakdyr? Ol bir adamdan öz ýanyndaky Huda tarafyndan bolan şahadatni gizlýärdi we äşkär edip adamlara aýtmaýardy. Ve Allah tebarek ve taala sizin emeliňizden gafil däldir.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Şol geçen enbiyalar bir geçen we öten millettirler. Olaryň eden emelleri özleri üçindir we siziň emelleriniz özüňiz üçindir. Olaryň eden emellerini sizden sorulmaýar.